Zovem se Alan Kričković, imam 45 godina za koji dan, bavim se ugostiteljstvom, između ostaloga radim u jednoj kompaniji koja se bavi naftnom industrijom. 9 godina sam oženjen, znam je koju još godinu duže, ali uglavnom manje nego koliko traje moj ugovor s VIP-om. Ja sam Zvonimir Kobelšak iz Zagreba, u mirovini sam. Ovo je moj pas Bea, koja jako voli frolike, voliš. I mi se volimo šetati ujutro, prošetamo do pekare, da idemo zajedno na kavicu, jel da? Ja sam penzioner, inače sam liječnik, oftalmolog po struci, a i dalje se bavim fakultativno sa svojom strukom. Imam unučad Caru i Megi, Magdalenu. Ja sam Grbac Leda, arhitekt sam po struci, ovo je moja kćerka. Ovdje sam zato što sam dugo godina u VIP-u, zapravo od prvog dana kad se u VIP-u otvorio prvi dućan. Igrom slučaja sam saznao da dolazi alternativa postojećem mobilnom operateru, došao sam na prezentaciju i potpisao ugovor i tako postao korisnik VIP-a. Moram priznati da nisam išla ciljano na VIP, da sam u tom momentu trebala mobitel i da mi je bila prodavaonica od VIP-a prva pri ruci. Ja sam prije nego što se otvorio dućan čekala da uzmem broj. Odlučio sam se za VIP iz tog razloga što svaka nova metla dobro mete i ostao sam toliko godina, ali sam zadovoljan. Moram priznati da sam ja u početku koristio mobitel puno manje, da mi je služio isključivo za komunikaciju i razgovore, dok danas ga koristim na razne načine, od interneta, mailova, gledanja klipova. Tražite kartu ili ovako nešto, ne? Ili trebate nešto kupiti, ne? Jednostavno pogledate na internet i gotovo, zato ga morate imati tamo u sebi. Što se stručno tiče, onda radove koje dobivam, to sve preko interneta, obavijesti i sve, jel? Nama je internet i to mobilni internet, to je apsolutni zakon. Ja sam se nalazio u Slovačkoj, nazvao sam suprugu sa tuđeg telefona da mi kupi bon. Međutim, nije bilo moguće, nego je nazvala vašu službu supruga i oni su mi upisali to i to je bilo super. To je bilo lijepo iskustvo. Sam uvijek bio zadovoljan VIP-ovim uslugama, uvijek su bile moderne, inovativne, uvijek je bilo nešto novo. VIP se mijenja, stalno napreduje i to bez da ih se mora tjerati. Stvarno sa VIP-om sam zadovoljna, da je bilo nekih većih problema sigurno bi promijenila. Ja ga preporučim uvijek, ali mislim da VIP ne treba posebno preporučivati.